Nemačke vlasti iznele su optužbe na račun Poljske zbog toga što nije izvršila evropski nalog za hapšenje Ukrajinca koga nemačko pravosuđe sumnjiči za učešće u sabotaži Severnog toka 1 i 2, preneli su danas nemački mediji. Kako prenose list Spiegel i javni servis SDF, citirajući nemačke bezbednosne službe, Varšava nije uhapsila Volodimira Z, koji živi u Poljskoj i on je mogao biti upozoren kako bi pobegao u Ukrajinu početkom jula ove godine. Nemački istražitelji su izdali evropski nalog za njegovo hapšenje u junu, očekujući da će ga Poljska izvršiti kako to zahtevaju zakoni Evropske unije, ali Varšava je, kako se navodi, učinila upravo suprotno. Poljski zvaničnici su kazali zašto bismo ga mi uhapsili. On je za nas heroj, prenosi Spiegel. Kako se navodi, Volodimir Z je 6. jula prešao granicu i ušao u Ukrajinu u diplomatskom vozilu Ukrajinske ambasade u Poljskoj. Prema izveštajima medija, nemački istražitelji veruju da je on bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na naftovod Severni tok. 2 naftovoda Severnog toka su oštećena, a isporuka nafte prekinuta usled nekoliko eksplozija u septembru 2022. godine u blizini danskog ostrva Bornholm.